turabasuhuje. Nitwa Nsekanabo Alphonse, umuyobozi nkaba n'umuvuzi muri Nsekari Company Limited. Nsekari Company Limited ni ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere. Turasuzuma, tukavura kandi tugatanga inama ku buzima. Mu by'ukuri muri Nsekari Company tuvura indwara ariko ntabwo tuvura zose, kuko ibyo biri mu bushobozi bw'iyaturemye. Imana niyo ishobora kuvura indwara zose kuko ibifite mu biganza byayo, ariko by'umwihariko indwara tuvura tuzivura 100% zigakira, kuko dufite ubuhamya bwa benshi tumaze gufasha. Mu by'ukuri zimwe mu ndwara tuvura amibe, inzoka zose zo mu nda, umwijima usanzwe, tuvura impyiko, tuvura igifu, tuvura indwara z'umugongo, tuvura indwara z'uruhu, tuvura indwara z'amenyo, tuvura ama-infection y'ubwoko bwose, ndetse dufite imiti y'indwara nyinshi zitandukanye. Ni karibu tubahe igisubizo ku buzima bwanyu. Aho mwadusanga dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, uvuye Nyabugogo ukagera Karuruma neza ni ku muhanda uzamuka ujya ari nko muri metero 50 uturutse kuri kaburimbo. Ni karibu muri Nsekari Company Limited, ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere. Karibu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone 0785 50 79 023. Ku bakoresha Tigo ni 07 2 82 79 023. Ni karibu.